Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Podcast bersama saya, Dr. Khalid. Dalam presentation hari ini, kita akan melihat perbezaan penggunaan auxiliary do dan principal verb do. Principal verb ialah kata kerja tulen. Auxiliary verbs ialah kata kerja bantu. Kita nak tengok dalam bahasa Inggeris ada terdapat 4 penggunaan kata bantu, auxiliary verbs. Ini kita nak tengok penggunaan do, does, did dan bagaimana dia digunakan bersama kata kerja tulen. So, ini kata kerja auxiliary ada 3 bentuk. Digunakan dalam present tense, do, does. Do digunakan dengan subjek banyak plural, does digunakan dengan third person, orang ketiga ataupun singular. Past digunakan dalam, did digunakan dalam past tense. Baik. Dalam bentuk kata kerja ada 5 bentuk. Satu yang pertama ialah base form. Base form ini adalah bentuk asal. Present form bentuk yang ditambah dengan s. Past adalah bentuk yang ditambah dengan ed. Walaupun bukan semua perkataan kata kerja menerima imbuhan ed, ada yang tidak. Ini irregular. Present dan past participle. Present participle yang ada ing dan past participle ialah yang ada en. Walaupun mana tidak rumus bahasa Inggeris dia adalah tidak selalunya selaras. Ada banyak sebelum. Contohnya done hanya dengan did. Got, gotten atau got. Past participle dengan past form kadang-kadang banyak penyamaan. Dan hari ini kita nak tengok ketiga-tiga bentuk kata kerja ini digunakan bersama dengan auxiliary do, does, did. Tapi ini bukan auxiliary, ini ialah kata kerja tulen, principal verb. Contohnya dalam main verb do, dia boleh digunakan dengan kata bantu do. Does do. Ni buat, ni mana dia buat. Ni do, buat, ni memang. Berfungsi sebagai memang. Does do, memang buat. Did do, memang buat. Past tense. Do arrive, memang tiba. Tapi ini past tense. Does digunakan bersama third person. Subject, third person ataupun singular. Do was, memang nonton, memang does was yang sama, did was, tapi digunakan dalam past tense. Do get, does get, did get. Do write, memang tulis. Does write, memang tulis. Did write, memang tulis. Past tense. Baik. Auxiliary verb digunakan untuk penegasan. Contohnya, he does do. Dia memang buat. He does come to school every day. Sama kita he does do atau he does come. So dalam hal ini ialah he does come to school. Bukan tak ada. They do come to school every day. Mereka memang datang ke sekolah setiap hari. The boss did come to school yesterday. Memang datang ke sekolah yesterday. So he does do. He does come. Bukan kita tak boleh kata he do come. Bukan he does come. Jadi third person he ni third person berguna dengan datang. Memang datang. Bukan memang datang dia tak boleh guna. Do come in please. Sila. Do ni memang datang. Tapi dalam ini macam makna dia sila datang. Sila masuk. Do you take this person as your friend? Adakah awak ambil orang ini sebagai kawan anda? Ya, saya memang. I do take. Okay, so jadi penggunaan auxiliary do dan did ialah digunakan untuk penegasan, emphasis. Digunakan dalam, does digunakan dalam singular, bersama singular subject. Contohnya, he lives here. Lives ni sebenarnya ialah does live. So, he does live here. Dia memang tinggal di sini. Does he live here? Adakah dia tinggal di sini? Dia tidak.
memang dia he does live. Tetapi kita he does saja. Dia memang. No, he didn't. No, he doesn't. He doesn't what? He doesn't live. Tidak. Where does he live? Di manakah dia tinggal? He lives here. Does he? Ada ia ke? Yes, he does live here. So, dalam auxiliary does diguna bersama dengan subjek singular ataupun third person. Plural present do. Kalau ramai, subjeknya ramai, kita guna be. Subjek yang tak ada S, subjek asal, base form. Dan dalam list ni ada do. So, they do live here. Do they live here? Kita mempindahkan do ke depan. Jadi, adakah mereka tinggal di sini? Yes, they do. Ataupun no, they don't. Where do they live? Where do they live? Di manakah mereka tinggal? They live here. Ya ke? Do they? Yes, they do live here. Mereka memang tinggal di sini. So, dalam present plural, kita menggunakan auxiliary do bersama dengan kata kerja untuk menunjukkan penegasan. Memang. Dalam past, kita guna did juga untuk menegas. Contohnya, he live here. Dalam live ini ada kata auxiliary did. Dan did ialah penunjuk tense. Salah. Jadi, kita guna did live. Jadi, sini tak ada do lagi. Sebab dah ambil dekat sini, dah ambil dekat sini. So, kita pindahkan di depan. Did he live here? Yes, he did. Oh, no, he didn't. Where did he live? He live here. Did he? Adakah dia tinggal di sini? Yes, he did. Dia memang tinggal di sini. Thank you very much. Don't forget to subscribe for more lessons. Until we meet again. Assalamualaikum.